ikaze kuri channel nanone inivuga ngingo TV. Uyu ni umwanya twahariye kujya tubagezaho ibintu 10 bigiye bitandukanye biza kwisonga. Kuri uyu munsi rero turagaruka ku modoka 10 zakozwe mu mwaka wa 2019 ari nabwo zasohotse, ariko noneho kugeza kuri iyi saha akaba arizo zihendutse kurusha izindi. Kuri uyu mwanya rero turahera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya hasi ku mwanya wa mbere, ariko ntabwo bivuze ko uru rutonde ruhereye ku modoka mbi ujya kumbi cyane, ahubwo ruhereye ku modoka z'igiciro gito ujya ku giciro cyo hasi cyane. Yes, ku mwanya wa 10 haraza Nissan Versa Note S. Nissan Versa Note S niyo muri 2019 nayo nibwo yasohotse, ikaba iri kugura cyangwa se ihagaze ku giciro cy'amadolari 16,545. Urumva ko iyi modoka ihendutse ku bantu bagura imodoka nshyashya. Average y'imodoka ni amadolari turi bufatireho ni amadolari 35,000. Kuri inshuro rero izi modoka turi kuvuga ni ziri munsi yayo ngayo, hakaza noneho kuba iziri munsi yaho cyane. Ku mwanya rero wa 10 haje Nissan Versa Note S ya 2019 ihagaze ku gaciro k'amadolari 16,545. Ku mwanya wa 9 rero haraza Toyota Yaris L Sedan, nayo niyo muri 2019. Igiciro cy'imodoka ni amadolari 16,370. Iyi ngiyi rero nyine nk'uko muhita mubyumva ikaba ikorwa n'uruganda rwa Toyota. Yes, ku mwanya wa 8 haraza Chevrolet Sonic LS Sedan ya 2019. Iyi ngiyi ikaba ihagaze ku gaciro k'amadolari 16,295. Iyi ngiyi nayo ikaba ariyo iza ku mwanya wa kangahe wa 8. Ku mwanya wa 7 rero haraza naho Kia Rio LX Sedan yo muri 2019, ihagaze ku gaciro k'amadolari 16,195. Ku mwanya wa 6 rero haraza Hyundai Accent SE Sedan. Iyi ngiyi nayo niyo muri 2019, ikaba ihagaze ku gaciro k'amadolari 15,880. Ku mwanya wa 5 haraza Mitsubishi Mirage G4 ES ya 2019. Iyi ngiyi nayo ihagaze ku madolari 15,690. Nk'uko ushobora no kujya ku isoko ry'imodoka zakoze ukaba wahasangaho izindi modoka zihendutse ziri no ku gaciro kari hasi y'izi ngizi. Dukomeje ku mwanya wa 4 haraza Ford Fiesta S Sedan, nayo niyo muri 2019. Iyi ngiyi ikaba ihagaze ku madolari 15,135. Urumva ko imodoka hafi ya zose turi kugenda tuvuga ziri kuza zihagaze ku madolari 15,000 gusubira hasi, nubwo twaturutse kuri ku madolari 16,000. Imwanya tugezeho rero ariwo mwanya wa 3, ni imodoka nayo ni Mitsubishi Mirage ES ya 2019, ihagaze ku madolari 14,690. Ku mwanya wa 2 haraza Chevrolet Spark LS ya 2019. Iyi ngiyi nayo rero ikaba ihagaze ku madolari 14,095. Ku mwanya rero wa mbere ari nawo mwanya w'imodoka iri hasi kandi iri ihendutse, ari na nshyashya, wayiguze ari nshyashya utayiguze yarakoze, haza Nissan Versa S Sedan, nayo ni ya 2019. Iyi ngiyi ihagaze ku madolari 13,255. Nk'uko mwabyumvise rero ntabwo twahereye ku mwanya wo hasi, ntabwo twahereye ku mwanya wo hasi, ahubwo twahereye ku mwanya w'imodoka ihendutse tujya kwihendutse cyane. Twavuye hasi tujya hejuru. Urumva ko twavuze imodoka za Toyota, tuvuga za Nissan, tuvuga Mitsubishi, tuvuga n'izindi zigiye zitandukanye.
ni ahanyu rero ho kwigira ku isoko. Aya ni amakuru dukesha carandriver.com. Uru ni urubuga ushobora gusangaho amakuru yose ashoboka yerekeranye n'iki, yerekeranye n'imodoka. Waba ushaka n'ama-auto parts nayo abangaba barayagushakira kandi ukaba wayagura online akaza akakugeraho aho waba uri hose. Yes, mugire ibihe byiza, mwibuke gukora subscribe, mwibuke kuduhereza ibitekerezo bigiye bitandukanye. Iyi ni Ivugangingo TV, nge ndi Isaac Ishimwe. Tuzasubira ibihe byiza.